Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhwa syederalun Bandung. Sehat bila Allah. Trip obuci ana obuci bi video. Trip. Di wate tekalon bak media macam isu na, macam perkara na dan macam terjadi na di Bumi Aceh. Bahkan dalam kelompok pun terjadi ceribri sebi grodoi kan. Jadi nasi tak dengar athe pajuh kap leung dum antek yang na dalam PA nyo kadi kena rancang lom, kadi kena pegah lom haba memeh ke perkara isu ke bulan 8 dikena kibarkan bendera bulan bintang. Nyan kabih hayat awak nyan ciram tuah. Nyan awak nyan kabih cara, kabih upaya awak nyan untuk diminta sokongan bak masyarakat. Di kepada cedera lun, bangsa Aceh, bangsa lun gasih, bangsa lun sayang. Jadi kalinyo bekli nebi suara. Yang nasihat kap tulung, bah beri angin mentong, bah diajak mentong masyarakat. Yang namun bekli nebi suara kalinyo yang akan ukur so mentong yang dikena calon draw ke sebagai gubernur Aceh. Yang namun kalinyo sedram tuah bekli nebi suara. Jadi menyokan nebi suara li urung draw nelom permasalahannya perkara penghancuran aduh bangsa Aceh akan mutamahlum sedram tuah. Jadi perti ase PA yang na dalam parlimen bah dimekeng sabi grodo. Kagak pedih li Allah jino bacu-bacu yang awak nyan ka dimekap sabi grodo. Sabi grodo awak nyan ka dimekap jino. Di kalinyo urung dro nuh menyenebi suara lom ke awak partai PA maupun ke partai PNA. Jadi urung dro nuh ka siap-siap untuk menerima pu yang kalih terjadi berarti 15 tahun yang kau likut. Pu yang kau nikmati li urung dro nuh. Bahkan hanya dengan suara mameh, isu mameh, perkataan mameh di saat di atuh panggung sandiwara. Di saat katoto pilkada maupun pilpres segala macam nyan karena untuk diminta cara dirangkul rakyat Aceh seolah-olah awaknya mempedulikan atuh rakyat Aceh, atuh bangsa Aceh. Inun kalau mentong ceram tuah padumpluh boh janji yang nasaboh ditepati li awak partai PA, partai PNA, partai segala macam. Hana ceram tuah. Yang na urung drone hancur binasa, rusak akidah. Bermacam-macam ka terjadi di Bumi Aceh nyo. Di Bumi Aceh macam-macam ka terjadi. Jangankan rakyat biasa jino ulama ngan ulama urunyan saling debat, saling memperdebatkan masalah hukum, masalahnya karena urung Aceh nyo hana sabuh hati li. Urung Aceh hana li sabuh hati. Wate di saat abusi pegah mesejih, urung drone bengih gelun. Pakolun hina ulama, pakolun caci maki penguasa zalim. Jadi urung drone semikir ceram tuah yang toh ulama yang lun hina. Pekeh na lun hina ulama waris Nabi, ulama gegasih li Allah na lun hina. Hana lun hina ulama-ulama yang malim. Ulama-ulama waris Nabi hana lun hina. Benar pule urung drone. Nyodonya kata waki. Rame ulama jahe didong atuh pintu penguasa. Jadi ruh lun bahas haba-haba sot sabi. Ni bak video. Ruh lun bahas haba-haba sot. Karena menyelun sambung haba lom perkara populain yang dilikut urung drone lupa. Tuo. Jadi hana pule lun put panjangkan masalah perkara masalah-masalah lain. Nyo perkara yang kerap toto pilkada lom, perkara mencalonkan drone sebagai gubernur urung drone sedam tuah. Dibi berangkap pujit, pu dibi jakrong, pu dibi bruh, dibi nyo, dibi jeh, urung drone siap nerima nyan hak drone. Nicok. Baik nutulak. Nyan baik nutulak. Cok laju nyan hak drone tu, hata drone tu. Hata drone tu. Kau nak tagap tak paju. Jadi urung drone ni cok. Cuma lun harapkan bak bangsa Aceh, bak bangsa yang lun gasih. Baik sampo nebi suara lom di saat katoto pilkada.
Nyo karap totolom awaknya nyo kadibalom ikayat musanglom kurung drone sedram tuah. Nyo ikayat musang kadi kena balop bermacam isu untuk ditung hati masyarakat. Di menyurung drone galak lom kena pupanyang gadang kontrak penipuan lom dari partai nyo nyan kat pulang ba urung drone. Kalun pulang ba urung do lun cuma sebagai bangsa Aceh untuk mengingatkan bangsa. Baik sampo le ta dengo haba ia kayat musang haram jedah pengkhianat yang katipe perjuangan indah tu sedam dua beh. 15 tahun yang ka dicok deme pu yang ka. Peng hana tepu peng di bumi Aceh yang diserahkan oleh pemerintah Aceh yang namun masyarakat mentong tro bangsa lun. Nyo gaduh hafai-hafai Aceh seramo Mekah. Hasil melimpah pusaka kaya. Nyo baik hafai-hafai nyam siram dua. Hana suah li tafai. Tanyo nyo ka masa dijajah li bangsa dro. Li pengkhianat antek pang tibang. Kadi tamah lom dikenu tamah lom kontrak jajah atih bangsa gedenyo. Di menyurung drone galak kena sambung kontrak dijajah lom li pengkhianat bangsa yang kalun serah ba urung drone nu pitrok gedeh si Malik Mahmud si tuha put haram jedah laknat tilah yang ka kuasa nanggro nepoh gedeh nyan ante poh bangsa Aceh ante poh Yahya an syuhada nyan ke hawaknya hai sidram tuah. Saboh hanjut tak pakai antek yang na dalam partai. So mentong. Ngon Yahudi mentong got Yahudi hana dikhianat atuh bangsa dro. Pengkhianat yang na dalam partai Aceh dikhianat atuh bangsa dro. Bahkan dipoh atuh bangsa dro untuk direbut jabatan. Nusike sedam tuah so yang poh Tengku Abdullah Syafi'i. So yang poh tokoh-tokoh Aceh. So yang poh Tengku Hasan Muhammad ditiro. Benda tu puas dalam tuah Tengku Muhammad Hasan ditironya nakuh diracun le antek Yahudi Malik Mahmud ngon si Zaini Abdullah. Ba rumah sakit di Sigli dipasang racun ba asi. Yang awaknya racun, awaknya yang cekak Tengku Hasan Muhammad ditiro di saat meninggal dro ke Tengku Muhammad Hasan ditiro di rumah sakit Zainal Abidin, maka sedram tuah ia babah kuboh hijau di tebit lambabah. Racun dibi racun ke Tengku Hasan Muhammad ditiro dan dipoh Tengku Abdullah Tengku Abdullah sedram tuah dipoh cit le antek-anteknya. Ben ke so yang poh Ishak Daud. So yang poh ulama Aceh. Ulama Aceh yang poh bangsa Aceh. Yang poh wali nanggro, yang poh panglima Aceh. Dalam tuah. Jadi di saat Abu Syik sabe di pegahnya urung don hana mengerti. Melagi thang ke malun. Melagi thang ke lun. Napake lun pu. Kunu calon dro ke wali nanggro apa? Hana sedram tuah. Hana niat kumube pade pi. Hana lamate pi. Ke perkara-perkaranya necok nanggro, bermakmu nanggro bangsa lun. Ada lun berjut ke generasi yang soleh tengok. Berjut tamat nanggro ke dro tu. Sabo sampai sabe dijajah. Dijajah li Belanda Jawa, dijajah li Jepang, dijajah li Indonesia Jawa. Ini kan dijajah li perti antek yang na dalam partai PA maupun PNA. So mentong hanjut tak percaya antek-anteknya. Yang pelit telit le Malik Mahmud Al-Haitar laknat tilah. Anu bajunya nilai yang payah, yang wajib tak telit atuh muka bumi Aceh. Yang gara-gara anu bajunya tiro dipengaruh ubena antek-antek lain. Sihir tegahat dipelara oleh Malik Mahmud. Ino baik tak pegah apa lain jangankan rakyat biasa ulama mentong sanjung ke Malik Mahmud. Bahkan gebi suara li ulama. Kerana ulama perlu jabatan, perlu tahta, perlu proposal, perlu untuk bertedong lom dayah belagi Istana Bogor. Yang tujuan memandum. Bandung jino kan pegot bisnis ino. Pulam dayah di pegot bisnis ka jino. Pulam kantu korupsi meraja lela. Hukum po tu relay laju bangsa umat Islam Aceh. Hancur binasa laju yang berutma ke. Gaduh kau pa boh lam dayah itu nang. Gaduh hafai-hafai pekong hukum. Hukum ma ke kapedang.
kon kapedang hukum po dengan karena Allah. Kabut kitab panjang-panjang, iman ke hana. Kapegala hukum po ta Allah, kapegala hadis-hadis Allah, ayat-ayat Allah. Binatang palih. Pegot hukum kanana laju mukaleh-leh you pegot hukum. Tanggungjawab hana membacu. Gaduh katunduk ke berhala Pancasila-nya. Pu hana ke depu murtad ke? Pu hana ke depu musyrik ke? Menyuka pekong-pekong hukum po Allah. Menyuka pekong-pekong hukum berhala Pancasila-nya ka kena pelikut hukum po Allah. Demi ketegakkan Pancasila-nya ka tim tunduk ke penjajah binatang palih. Kin yang meserban jino hana the kuntung. Hana the kuntung. Yang nepreh dua roti. Nepreh dua roti yang betul-betul keturunan ulama jamun. Ulama awal. Waris-waris daripada Nabi hidup. Nepreh dua roti akan gemesu le urungnya. Jadi baik sembarangan. Menancit ulama-ulama haram jadah jino pi. Hina ku ulamanya, pegah sesat ku ulama je. Macam-macam nah. Melagi sangkit urung karang kitab. Ulama jino. Apa malim tah yang nak malim mana muribah pih daya UBB kapai je daya. Nah yang malim, mutabah hana mandum tunduk ke berhala Pancasila. Bahkan ini ulama ini dalam pemerintahan dum ini. Tak pegah. Gaduh pasung ayat berhala sabi. Gaduh pasung undang-undang Jawa berhalanya sabi. Aso lam nanggro Aceh dicok laju bangsa ke dijajah. Ditemanya kenle Indonesia, provinsi termiskin di Indonesia Aceh. Sini cuba fikir padahal nek awaknya ni natu kedanyo yang bibu. Tapi hanan rasakan urung drone. Yang menyerta cek bangsa Aceh kadang naumu 80 90 kadang mesti pade pi hantam pernah gerasa hasil bumi Aceh. Yang gaduh hafai. Aceh seramo Mekah hasil melimpah pusaka kaya. Apa dicok pusaka kaya yang kaya kedeh Jawa icok. Dikut di Aceh di Puau kedeh Jawa. Urung Aceh rahung duduk tulung pajo. Yang kau kelimeh di bi yang. Hana nu the kuntung. Nya dak dicok damai mai tunduk ke berhala Pancasila untuk melupakan Aceh merdeka pertil antek dalam yang cok damai MOU nya. Damai ke perut mai, damai ke kanot mai didum. Malik Mahmud anu bajing palih kilo bijih Fir'un. Haram jadah awak belo barang bekah. Anu tegah ti haram jadah kilo. Darah bui kah Malik Mahmud. Menancit antek ni ke boh jen dum jaitat ka dikut ditunduk ke Malik Mahmud. Ditunduk ke situ haput. Tho awaknya pun malaikat. Yang perte antek pengkhianat bangsa Aceh si dalam tua. Anak suah tat na tunduk. Nurom ngon lumo menyo dijak bajalan. Menyojik na sembo laju ngaka put laju bau tak laju hambo sebo. Yang penutuh na dua roti kon hana. Nepreh dua roti. Jino di lambung gatih laju atih langit hana pupu. Preh mata. Menyo bangsa Aceh kabih kesabaran. Nah, itu meja jak dengo ia kayat musang le. I kayat najis dumpane to dengo lo. Janji merubah janji tapi saboh janji hantam pernah didapati. Di saat mencalonkan dronyo kenyo kejih nyantung ngete bak rakyat. Ngete tak pegah salah. Melancit ke perkara Abu Malaya Kairo. Kadihina bapa PLT nya kalau lom debit video cik cuma hana lom pegak video live. Kalau lom debit ke Abu Malaya. Yang video yang dirop Abu Malaya jenuh yang dihina PLT. Wajar saja dihina le Abu Malaya ke PLT. Laknat tilahnya memang antek PKI laknat tilah je. Menyokon ji bijih PKI. Pu pasai dia terimong Cina TKA Aceh. Pu pasai dia tes corona Aceh. Tes masalah. Pu pasai. Kon kena je tanam racun dalam tubuh. Kali lom pegot cik ke video Abu Malaya saboh cuma hana lom publikasi lom. Di saat lom pegot bunuh video left, hana lom publikasi lom. Kon hana lom bantu Abu Malaya. Nyoknya yang pulih Abu Syik pesampo jadi syedam tuah yang mubahagia
Bapi lun hina ni caci maki le urung drone nu fitnah ate lun dan tuduh ate lun barang kapu. Lun siap lun terima menyahai lun tunate lun temena hi balik. Lun balah tenak komen urung drone menyakan ba fitnah ate lun. Yang kenal lun yu bertanggung jawab. So yang ba fitnah ate lun tung izin pesuki tubuh mat kitab suci Al-Quran yang kaluh tuduh yang kaluh fitnah lun barang kapu. Menyodron mengaku drone umat Islam. Dan menyuruh drone tuduh lun yang berfitnah atau ulama ataupun atau pengkhianat bangsa Aceh yang kan curiga kelun yang kan tuduh kelun macam-macam bagau lomat kitab suci Al-Quran pesuci tubuh musumpah nyo yang pulai usi no payah tak selesaikan nah berjelas-jelas becu payah yu pesuci tubuh yu mat kitab suci Al-Quran nyamban no payah terperut. Jadi nyo yang pulai busi pesampo siram tuah berhati-hati dah dengan antek-antek yang na dalam partai PA nya berhati-hati dah. Jadi hana suah nejak dengo ia kayat mameh ia kayat musang janji-janji antek Fir'aun PKI laknat tilah pengkhianat yang na dalam partai PA maupun PNA bahkan partai-partai lain. Sira PDA segala macam. Hana suah nejak bi suara letat ino antek yang ka minta sanjungan bak rakyat Aceh. Ada ke perkara haji drama lun depu Bandung cit. Hana suah jak mitanan, hana suah jak publikasi. Memang rakyat Aceh sebahagian hana ke depu. Tapi urung tigam pegat minyan mandum tak depu. Haji drama pu dia cerita kenonyo yang pelai lun pesampo bak urung drone terima kasih wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tuah.